Se llamaba Agripina. Tengo unos recuerdos d'ella maravillosos. Era dura, porque de aquella época era dura. Se llamaba Pilar. E don Antonio, doña Palmira, doña Nélida. Sí, acórdome de un que me orientaba moito a base de deporte, que era o que facía moito. Ainda era un tema de ditadura e tal, pero bueno, xa se vían esbozos de tal, e un pensamento crítico que me serviu despois na vida moito para analizar todas as cousas, sí. Que debería ter un bo profesor? Que características? Sobre todo la cercanía, el apoyo. Implicarse moito co neno. Pois un bo mestre ten que ter vocación, sobre todo, porque son desas profesións que é fundamentalmente vocacional. Co neno o vese como alguén máis da familia, non como alguén que che vai reprender se faz algo mal, que lógicamente teñeno que facer. Por unha parte fan un pequeno papel de pais tamén, porque estános intentando enseñar o que é a vida, o que é ser alguén na vida, claro. Porque la educación non va solo la que te da el profesor, es que viene de tus padres. De mi época era tus padres y los profesores. Pero a educación tela que traer da casa. Os coñecementos vale escoller no colegio. Cuidado, hacía un papel para mí de lo mejor. Puideras dicir algo agora, que lle dirías a esos profes que foron vos contigo? Pois gracias por todo. Gracias por a enseñanza. Eu pídolle perdón, teño que pedirlle perdón aquí á maioría dos profesores, porque, bueno, reconozco que era moi traste. Entonces, a todos os rapaces así que están nesa tesitura, que estén tranquilos, que a vida se vai solucionando sola e chega un momento que encontras o camiño sin buscalo moito.